Chief Executive Member ke Jantia Hills Autonomous District Council ubat Thombor Shiwat. Ula penpau ke jing Sokya, halor ke jing Slam, ke Sorkar ban penbet no ke jing keren penbet uput usam hagawat ke Baar. Da ke bakdo bagi jing yalang ke bakat do, kalong syua ke election ha Meghalaya. Habakran nikilat patai kubor hagalai potri gurisau Hajar Arpusan, ula pensyai bagi senong lapangap ke District West Jantia Hills ke senong ke Balarimtam. Kabalayo sanat bajing itu nak District Council. Bagi senong hapo ke Jela Meghalaya. Ulang baga council ke pala halor ke jinge kenat namar baga degishnong kabal itu. Uli itu ru baga Jantia Hills Autonomous District Council ke Jupan Por menikendo ya ka Karbi Anglong Autonomous Council. Nrei Chief Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous Council ukentaj bat kwa menikendo wa penlong ya ki Karbi bagin syem kabu ban kami ki jaka ka Meghalaya. Ulang bagi Karbi ki syem kabu ban keluan jaka namar kitip ba kum kene kepor kinsedan ke jinge penbet upur usam. Wang baga syong ha ke Sorkar bagan pediang ne am ke jing klon jaka. Upen pau baga council kala IT ki kot jaka syaka regional committee lamenta shisnami ai. Ulang bagi shnong hapo ke Jantia Hills Autonomous District Council kidan kombasan sepatli kentop ya ke block 1 labang nong pelut ke bela penim biang daga council. Ulang balada ke Sorkar jela kampat penbet upur usam kini kijingja kini jana ke por. Ulang ru bagi kendo ke regional committee kalong kat do na do ke election ha Meghalaya bat empat penong jingelang bane keren ha kesian ka Baar. Ula kentu bagi Sorkar jela ke daiban kam shim kiai kene kamat. Indonesia yang bersenang lah pengahi dan senang kebarim kebala itu dalam konstitusi dan bersenang kebala air sunat dan bersenang kebala skem dan kabor dan konstitusi. Aku ingat pak ketua dispute yang kata ni pelah di kuno kalau kawan jiang tu nama kata senang kebala skem kebala itu dengan dekat konsul. Luang hari hak ketua kapor tua bandia ketua kejing wan khanglat jong i nong Karbi aku bisa nangi na liang council ban nakaliang state government join bisit nilai wan ha senang lapangap ban nilai keren ban nilai ansimiti ban nilai keren polisi hari ban ong ban kena petang ngim dulit pe ngim di kata kalong ka yuk rewan nakaliang ka parti jong iri ni apa ai kibuli yang kile jarak kile jimpan apa kile nilai ada yang kepor ujupan appointment yang banyak penduduk banyak kerni yang kebetai itu ya kajian tu kan sang mana kalian tu dinai be undu kuat kepor boleh selesai pada appointment kan mai orang yang kalian ngejong itu kuat apa ni utara kedon kata kewe sin bo ini ban Tuong ap ia ka appointment ngala ban aji tip lang ba iba Charles Marngat. Yang tentu ba Charles yang hakin nga ngala ang sama tu minta empat fix empat itu donun la kita cukup dai. Dalam habis keren bat UCM berkapi dalam ni kalian jong ni ko ai ban ya keren ban yang penting andai umai lah. Tak dia. Kejeng kuat ada ngapain ke Karbi dalam kata kejeng kuat juga ada tiok buat ini juga tiba kitip pun makan ni kepor bahkan don nak kali kejeng yang baik yang sam deh di yang kata ki makan ni kepor sim ada batik balek le bal keluar le bal beli yang kata kejeng kam jok kinang ni nang ni itu ke kuat jok kita kalau saat government ke belakang yang ni ambil tu. Andai nak kalian jom ni council lewat yang itu senang tiba judon so mensua so kum ke blok 1 deh. Kum ke blok 1 itu ke elaka labang nang tu. Kepala de post nem don so bagi tu ya. Andai kan ke pot jom ni kita. Ngap India ya kan. Nilai air sanat boleh nilai air sanat itu rabak senang barak tu don hantu senang labang nang. Halor ke jing terwa ban siu tulap da ke Sorkar, Chief Executive Member ke Jantia Hills Autonomous District Council ubat Thombor Shiwat. Ule itu baga council kala ban pediang ya ke jing terwa ke Sorkar jela ban siu tulap nrekan pediang ya kan niat tang rengkat ki kendon ki basai. Ule pensisha baga council kadang pelong jingelang bani merjingmud la kadai ne am pediang ya ke jing sub tulap na ke Sorkar. Ulang baga District Council kadon la ke baha ne ke jing mi ne ka royalty share
kebajulum dengan sarkar jela mereka kaunsil kedon kami kejingirap sarkar jela namar kamla bancanya tangha kejingmi jongka kaunsil. It's now is lagi putting for another 6 months. But till date we didn't submit that agreement to the government whether we are accept or not to pay the salary from the government. That is the thing not yet solved. No? Today also I met the chief minister, but he asked me about that thing. So actually we have done it. We will accept it, but in condition. So what will be your conditions? Condition to, because you know our district council have its own resources. Suppose revenue concern from mines, this is of forestry from major, from minor, and from transport. This collection they used to collected by the state government, then they will pay to them. So you want that the council should generate revenue and should not depend on the state government. No, might be we could not depend on our council, but we want the help from the state government. So this 6-7 months, what is the financial implication? We will see what is the state government because at present some share of the council could not be calculated. No, so if calculate, then we will see what we will get. So the others they have calculated and so judges they are yet to, government is yet to give. So once it is given, you will accept the package. No, they will give us not. It is our share. We have to accept. No.